Bom tao đi đầu. Tao đi đầu. Hả? Nhớ sao? Ê, đi đâu vậy? Tunggu kopi dah. Đâu bây giờ bu? Đâu bây giờ bu? Betul. Betul. Kayak ini dah. Mà cái bài một phở. Thì ra đây tất cả đi đó. Dekat ada tu. Hả? Đâu hả? Ai bom nó kẹp nó rồi đấy. Cô đừng tôi hả? Để bom nó kẹp đó mà bu nó. Một đô rồi bom, bom to hả? Để bom. Lama nấu bự. Apa je bu ya? Report dia je. Anak nấu được to á. Dulu kenal. Yung nak gua mau lihat ni ulang nau, kita bro nau lagi bro. Toder, kok toder. Mau darah. Phải ra đây, đây. Hah? Yang jepit. Abang sakit. Abang sakit. Bunuh juga. Jalan Aceh Medan tepi raya. Kejadian tepuk motor tepuk deng ya orang pejabu. Motor tepuk dari arah Medan. Dari arah Medan. Jalan lintas Sumatera Banda Aceh Medan. Di depan raya. Ya, korban luka udah dibawa ke rumah sakit. Apa itu? Buka video bawa. Tahu ada. Iya, betul. Karena punya aja.